La Bingelela mfundisi. ngiyababingelela bonke amanazaretha emhlabeni wonke emagumbini amane omhlaba. Mfundisi Umdedele waseJolivet emZoku umuhle. Wenzenjani? La sike qaleni lokunazaretha lapho kwaqala khona, lapho uBombela inkaba yakhe ikhona, lapho kulele khona ubaba wakhe uMzazela nabafuwabo nabodadewabo, lapho wethunyelwa ezweni lase uMalanga okwasuka isililo esikhulu bathi uzofa lo mntwana uyasangana njengoba sehamba uBombela bizwe ilizwe lokuthi akaye kwelasempumalanga olwandle khanda leli bandla namhlanje selibizwa ngezigidigidi zabantu elenziwa uyena ubaba mkhulu. Kungena Umdedele ke wakhe lapho okwaqala zonke izinto wakhuluma noNkulunkulu wathi akakhiphe isimayo anikezwe abantu bakhe abasemanzini. Waqala la saqala la isimayo, isidlo lesikuthiwa isidlo, thina sahlonipha sithi isimayo ngoba igama lakhe ubaba mkhulu lelo. Kuyangena ke Umdedele manje isinqumo bekathethe ubaba uPassport ngenxa zobuningi babantu baseza sabalindile kabantu uzoqala khona manje. Ilapho yonke insike la sike empandeni zobunazaletha umhlaba wonke nje ukhona wonke lemizi ekhona intambo zolwembe zisuka la zibambe yonke lemizi. Iyona insika yobunazaletha lephethe yonke ujikelele ekezulwini lobunazaletha la Shembe lelizulu la sike ezulwini Ba. Sithanda mina maske zaqhamuka nje camera isikithi Vele kuzwe lisanda manje. Tabelela.
Asithandaze. Wena ngosulu semkhosi
Siyathingana enosenza ngakhona Inkosi nibusise. Babukeli bedlakadla media igama lami ngu-Andiswa ngakaziqubo. Babukeli bedlakadla media besisathanda ukunibonga ngoxhaso leni enisenzela lona sidlakadla media ukuthi nisupporte i-channel yethu. Babukeli sesinabalandeli abangu-over 3 million. Babukeli bedlakadla media besisathanda ukuthi nani nisixhase kule channel yethu. Sekusubscribe abantu abangu-13,000. Besinicela ukuthi uma ubukela le channel subscribe ukuze nathi kwi-channel yethu siqhubeke senze amanye amavidiyo.